umugabo witwa Colonel Gakufi warabibonye nabonye aravuga Gakufi ubwo baramwumva urabizi ko twavuze ko yavuze ko ahawe itegeko na General Sultan Makenga sibyo kuko urumva niwe yego ni wakubukine wamutwara yego mu munsi umwe ati Uvira ntayifata nagiye mbona hari benshi bati uyu mugabo ndavyumva ko atari ko kuri hari ico jewe navuze muri ivyo navuze nti Uvira ntireka gufatwa ngo nukubera batoyishobora mbega ikibazo aho gihagarara ingabo z'u Burundi zitsinzwe muri Uvira ko zizoja bukiwabo nkabanzi ko ari banda yamutaye kitazobuza yuko bahagarika artillery hakujya bakaguma babombarda muri Uvira kere solution petit prendre naho jewe mvuga yuko Uvira isigaye itarafatwa nayo aba basirikare b'u Burundi bavuga ngo ntizopfa yafashwe nabo ntiwaruhejeje kumbwira ibindi wumvise bivugwa yego urumva nabo nyene abasirikare ubwabo b'abarundi barazi neza ko Uvira nta kihagazeko yego gusa nuze diplomatiquement umuntu aca yibaza mbega nifatwa abasirikare b'abarundi bakaguma hakujya babombarda hakuno muri Uvira biragenda gute M23 iragenda ibujumbura canke bambe AFC twigwaneho M23 twigwaneho baraji bujumbura nibaji bujumbura mbega baragenda na daro reste du pays kuko urumva bazoba bitwa ko binjiye mu ntambara y'ikindi gihugu nukuvuga Uvira isigaye iri mu minwe nkuko naje gituma kubwira ati bampaye oda mwisaha imwe canke zibiri noba nahejeje kukubura ariko kimero bavuze ati na musirikare w'indwa ikarundura ati kandi ari mu bari gusatira ngo uyu mugi wo yega ariko arabusatira byesiri nanone nuko ari bibigane izingirwa biganiro za ariko mu cyugo ndavuga izingirwa biganiro na handi ho hemwe hajya ntakubesha umuntu yapfuye yakubwiye ati navuye icanzu n'amaguru tuza turafata abarundi turabaherekeza tubafata amateko abandi nabo turabirukana atabone muri kurambwira ko bonzi bira gufata Uvira kuva ku itariki ya 29 sibyo AFC M23 yirikomeje kugenda ongera abarwanyi mu gace ka Kateku kari mu groupement ya Ikobo muri territoire ya Walikari sibyo mu gihe ikomeje gushinja leta ya Kinshasa gutegura intambara bundi bushya izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Rabi nagiye mbona rero hari abantu bati umugabo witwa Colonel Gakufi warabibonye nabonye aravuga Gakufi ubwo baramwumva urabizi ko twavuze ko yavuze ko ahawe itegeko na General Sultan Makenga sibyo kuko urumva niwe yego ni wakubukine wamutwara yego mu munsi umwe ati Uvira ntayifata nagiye mbona hari benshi bati uyu mugabo igihe twabivugagaho ati umugabo witwa Gakufi ati n'indwanyi ati imwiteye ubwoba ati ku buryo ati ibingibi yabivuze ari nko kugira ngo yerekane ko nubwo Uvira idafatwa cyangwa se agakoresha ijambo ngo nanjye ubwanjye nayifata ati ubwe nawe arabizi ko yifitemo imbaraga zidasanzwe atahubwo amugani abarundi baguma bavuga muri Uvira ati yarananiranye hari uwambwiye uti Gakufi maybe ubwo aramuzi ati Gakufi we ubwe
ati nawe ubwe nkurikije uko uretse gatoya gusomere yaranyandikiye ati nabonye ikiganiro muvugana nuriya murundi Rabini dukunda ibitekerezo bye pe gusa hari ikintu mutazi kuri uyu mugabo witwa Gakufi ni indwanyi ndetse ibyo yavuze mu munsi umwe kuyifata wenda byo bisa naho yabirekaga abarundi ko nta kintu na kimwe bahawe itegeko cyabahagarika yego cyabahagarika rero ibyo ari kuvuga ni ukuri kuko uriya mugabo we ni indwanyi karundura rega natwe ntitwigeze tuvuga ko Gakufi atari umugwanyi pe tugereke ko nivyo Colonel Sabimana yarayavutse oya we ntabwo yavuga ko twe twamupfobeje wahubwo avuga ko ibyo tuvuga ari ukuri biriya yavuze ngo umunsi umwe abarundi bakabavuga bati Uvira M23 yarayinaniwe ndavyumva ko atari ko kuri hari ico jewe navuze muri ivyo navuze nti Uvira ntireka gufatwa ngo nukubera batoyishobora mbega ikibazo aho gihagarara ingabo z'u Burundi zitsinzwe muri Uvira ko zizoja bukiwabo nkabanzi ko ari banda yamutaye kitazobuza yuko bahagarika artillery hakujya bakaguma babombarda muri Uvira kere solution petit prendre naho jewe mvuga yuko Uvira isigaye itarafatwa nayo aba basirikare b'u Burundi bavuga ngo ntizopfa yafashwe sinabasirikare mbere nagomba ndabikubwira ni bamwe baba bicaye bakokeza la majorité nimbonera kure batazi ivy'urugamba rwa Kongo none si ntituvuganye ubunyene ivy'abasirikare bariko koze rimorare ibaye nabo ntiwaruhejeje kumbwira ibindi wumvise bivugwa yego urumva nabo nyene abasirikare ubwabo b'abarundi barazi neza ko Uvira nta kihagazeko yego gusa nuze diplomatiquement umuntu aca yibaza mbega nifatwa abasirikare b'abarundi bakaguma hakujya babombarda hakuno muri Uvira biragenda gute M23 iragenda ibujumbura canke bambe AFC twigwaneho M23 twigwaneho baraji bujumbura nibaji bujumbura mbega baragenda na daro reste du pays kuko urumva bazoba bitwa ko binjiye mu ntambara y'ikindi gihugu nico coge naye handi bijya Gakufi akubwira n'amasaha sindakubesha igituma ari amasaha erega babicaye hejuru Uvira munsi nabo bicaye hejuru tutotu nk'urereka munsi icyo kintu uvuze kirashoboka kuko nabonye ko kira kigana agikora ngiye ntabwo mbyibira bice bya Kongo ariko Minembwe bari bicaye mu Minembwe hanyuma se abahuza yuko ari mu basirikare bashobora kuba barasatiriye uriya mujyi wa Uvira birahura cyane kuko shaka ifu babatera bawuseririza urabona nk'ubu nkahijya yejo mwijoro imbunda inkoza ariko zivugira za runingu ni hehe ni mu kiyaya mwibara riva Kamanyora ugenda Uvira havuye runingu cushika aho bita Kiriba Ondesi naho buri muri Uvira ndani abandi nabo bicaye hejuru ya zantuze ya Uvira aho mu Minembwe rega ni hejuru ya Uvira hanyuma abandi bakaba barepfo Ifizi Rorondirake Tanganyika baramaze gufata za Fizi badugana Rorondirake Tanganyika nukuvuga Uvira isigaye iri mu minwe nkuko naje gituma kubwira ati bampaye oda mwisaha imwe canke zibiri noba nahejeje gukubura aricyo kimwe bavuze ati na musirikare w'indwaye karundura ati kandi ari mu bari gusatira ngo uyu mujyi wo yega ariko arabusatira byesiri nanone nuko ari bibigane izingirwa biganiro za ariko mu cyo kudavuga izingirwa biganiro na handi ho hemwe hajya ntakubesha umuntu yakubwiye ati navuye icanzu n'amaguru tuza turafata abarundi turabaherekeza tubafata amateko abandi nabo turabirukana ataboni buri kurambwira ko bonzi biragufata Uvira erega habiki hajya yabikubwira yavuga araba bujumbura nkuko uraba hari hakujya yego biba birabana Uvira nayo iri munsi yiwe urumva hajya yakubwira ibyazi abona strategy zose abona ati bampaye oda ndabona ko hano hazinga mu minota 30 nkaba ko bisa naho bamwe bavuga bati bigaragare ko izi ntare za Sarambwe icyo zikeneye ari oda ya Makenga atariko nawe nk'uwo muntu ubarongoye sibyo akaba abona ko Uvira ishobora kuba
iri mu bibazo byinshi cyangwa se atari igihe cyo kuba uyu mujyi wafatwa. ha ruhande yuko bamwe n'ibibazo byinshi n'ingigwa biganiro nayo n'ikibazo mu bindi. Iki kibazo cya mbere nakubwiye yuko Bujumbura mbega biragenda gute mu gihe bazohagarara Bujumbura bakaguma barasa Uvira. Ico ni kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, mbega ibi biganiro vya Seserofe niki Makenga saho guca hejuru y'iyo ntuzeye y'ivyo biganiro ngo atange oda, arindira yuko ibiganiro bigira ico bishitseko canke bisenywe burundu. Bigize ico bishikitseko arazi neza ko Uvira bazoyimuha ku neza, kuko mu biganiro urazi ko badadaza bavuga ati dukeneye gukontorora South Kivu na North Kivu imyaka 10 tuhagarukana amahoro. Urumva repartire sitante zitarafatwa mu biganiro bashobora kuvuga batariko FRDC vayo Yego. n'abafatanya bikorwa banyu vayo, AFC M23 twigwaneho bafata ivyo bice ata muntu arinze gupfa kuhagwa. Canke nimba ibiganiro vyanze bakavuga ati ifirimbi iravuze ibiganiro tubona nta kintu bivuyemwo, naho Bertrand Bisimwa hamagara ntuzeye Makenga temuga urugambaga raba urushushe kukubera ibiganiro C0 Sefiasco onari entruve. Muri ico gihe rero Makenga ca akora kucomba gabwira gakufati vya bindi watubwira raba ubishire mu ngiro kukubera vyanse ko twumvikana. Yego. Niho hahorera kubwira ati ni minota 30 nkaba nabirukanye. Wewe yama yicaye ari ozage ari stand by class 1 yuko bavuga bati kora mu mbarutso wirukane umujura. None se Rabi na wa magani iby'ibiganiro nkibaza amakuru agenda tugeraho, urumva nuko avuga ko kuva ku itariki ya 29 sibyo AFC M23 yirikomeje kugenda yongera abarwanyi mu gace ka Kateku kari mu groupement ya Ikobo muri territoire ya Walikari sibyo. Mu gihe ikomeje gushinja leta ya Kinshasa gutegura intambara bundi bushya. Erega uri kumva wa mugani wa Rabini kandi ibi bintu byo gutegura iyi ntambara bundi bushya bari muri ibi biganiro. Erega kuja mu biganiro ntibisiguye ngo ucureka ku deploying ingabo hamwe nya biganiro byo vyara ubusa naho. Kandi M23 ifite amakuru ko leta ya Kinshasa gutegura intambara bundi bushya. Kira noneho nuko ayo makuru yo gutegura intambara bundi busha uri na wazarenda bazoreka gusotora M23 ngo nukubera bari mu biganiro kandi baramaze kuvuga yuko bo bibiganiro bitabaraba bo bagwanira budongo wababayeho yawo. Kiga naho hantu hahagaze ikibazo. Vyumvikana ko intambara ntizigera ihagarara kandi M23 wazarenda bayirashe yoyo ntifata yuko ari FRDC yahagaritse imigwana ifata yuko sezariye kuko FRDC kukumvisha coalition yose yuko batabwiriza gusotora M23 canke bagafatira ingingo wazarendo nimba babishoboye. Urumva rero barazi neza yuko ibi biganiro bishobora kuba intambara ziriko zirabandanya. Yego cyane cyane muri mu gisata ca Walikari hoho bariko baragira reinforcements cyane kandi ku ngambo zose. Urumva ni vuba kabisa. Nka pinga ngo iri encercle babona yuko pinga ishobora kuraswa umwanya n'umwanya. Donc rero ivyo nico gituma nguma ndakubwira ngo ibi ningigwa biganiro. Jewe nzoguma ndabivuga gushika ku kanyuma ningigwa biganiro kukubera iki? Abantu baziga kuganira ntibari yavyiyumvamwo, ni Washington ica muri Doha ikabibateramwo ku nguvu. Ariko none tuvuganye ukuri Kinshasa yarigeze telefone na Doha ngo duhuze ngo ndaremvye nta na rimwe. None baba barashaka hwiki babashaka hiki iriga uribwa ni wavumbura ubandwa ni warubanda ubushonje ni arondera ivyo kurya. None bobo nibo bagaruka kuza kubaza ntuzeye Kinshasa ngo nyaruka tuje mu biganiro. Amuhuza akabari wategeka abantu ngo nibaje mu biganiro batamutatse. Erega na ibintu byose byama bipfira mu ntango. Yego. Nta kuntu je ntaguhamagaye nguze kuduhuza mu muryango. Uzuriruka kuduhuza kandi umwe muri twebwe atagutatse. Naha bipfira. Yego. Twebwe turi mu ngwano n'amakimbirane. Duhita twibaza tutarika uwo muntu aje ariruka
kuduhuza nta nyunga bifisemwo nta nyunga bifisemwo kweri ikintu kimutumye aza marimari diriririri ngo ndabahuze sha arafisemwo inyungu nta wamuhamagaye se harimo amabuye se inyungu irimo of course nico nyene ni inyungu izo nyungu rero bobo barazibonye kandi bo bari bacishakira kugwana ni naco gituma ivyo babahuza n'ivyo basinya byose ubona biherera kuba volatilité biba volatilité kubera les parties en conflit ne sont pas d'accord kubiganira ntibashaka kuganira barashaka kugwana ubu rero icyo umwana asavye nico umuha babanje bakareka bakagwana hanyuma bakazobahuza babatakambiye babahamagaye yego ariko nanone muri uyu mujyi wa Uvira hakaba ndumva nejo harabaye inama warabimenye inama y'abaki ya Wazalendo ya FARDC yandi ku ruhande rwa FARDC inama zo zama ati mugomba gukora ibishoboka byose ati ino leta izi nyeshyamba ati twebwe leta tukagira iki tukazihashya atuzahira reba ko nahise Jarabini arashimisha yahise agira ati atuzahirahira kuba yakinjiramo mu mujyi wa Uvira ati iyi nama y'igitaraganya dukoze ati izabahore mu mutwe ati izababera isomo iyo niyo formation militaire babahaye yo gushobora kwirukana yo guhasha umwasi ko narumiwe none inama yo kwicara mu madiva mu biro ko bagomba kwitegura nyine isaha ari isaha yaza bakaba bigombye kuvuga ngo iyo baba kuyicanzu na za runyoni batari biteguye ubu quado special cyo kwitegura bazaba bakoze ubu no gushyiramo imbaraga mbe umujyi wa Uvira ikintu usumbije Bukavu canke Goma niki cyo tuma bavuga ngo twiteguye bihagije ngo haho nibahafata ko mbona ari n'umujyi uri munsi y'imisozi nkaha kugororokera ko guhagaze mu mutwe kandi AFC zibari mu mutwe hejuru bijya ndavyita kwidigadiga jewe mu Kirundi niko bakunda kuvuga ngo ari idigadiga gatwenga mwebwe namwe ngo ari ikirigita gaseka ariko bari ikirigita baseka esigaze ikinyarwanda ari ikirigita gaseka ukabona wowe izi nama za hato na hato z'igitaraganya zikomeza zibera muri uyu mujyi wa Uvira ni mwaye y'ukurondera ivyo baperezanta Kisekedi ngo abandanye ashire ku meza amafaranga bari mu kazi kandi abandanye ashire ku meza amafaranga hanyuma abahogarade muri FARDC baronka ingene bayagabura nta bindi n'ahandi Uvira ndakubwiye ni kibazo cha Doha ni kibazo cha strategy na diplomasi ya AFC M23 twigwaneho hagati y'u Burundi nabo nandi Uvira ni nkaho itariho urabona umuntu ari muri koma umuntu ari muri koma hamwe bakubwira ngo bacomoye bombone aracikana leta hirumwo na Uvira niko imeze nk'umuntu ari muri bombone urabona umuntu ariko ahemera muri bombone niko Uvira imeze doa yocomora bombone karabaye zoba birangiye none inama niki z'umuryango ngo umuntu ari muri bombone ni inama ziki ziramugarura hagashaka kuva muri koma akikangura kutabyizera nujya bajya muri koma bakavamo se baravamwo ariko nuko muganga aba yabigizemwo uruhara akagumizamwo muganga intuze imiti n'intuze yego ubu rero bishatse kuvuga ngo Doha nicomora umupira Uvira irapfa nakubeshe none ico kintu tucitege Doha ikavyara mu gifaransa byita ngo wa muganga ahita acomora bya byuma kuko urazi ni wumva Doha irakushije inisuri hari ico bita mu gifaransa ngo le dialogue canke le préparer wakushe inisuri vyaye ubusa mwijambo rimwe ntaco vyavuyemo umugwayi arahita acikana yego byihuse reka dukomeze turebe tuzatubageza n'ama update agiye atandukanye Rabi
turagushimiye cyane ku busesenguzi ndetse n'ibitekerezo ukomeza kugenda udutiza abakurikira Gasaro News n'ukuri ukomeze mu dutera imbaraga nko muri kubikora ndetse munakora subscribe nabyo ndabashimiye aho mugejeje kabisa urabona yuko muri kugenda mubikora neza cyane na Rabini akomeze yirambire. Rabi turagushimiye cyane n'ukuri namwe ndabashimiye turashimiye n'abadukurikiranye. Yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.